Ha ubenai baladap kata ha ka afwe terik ujileu arajar afusan ka shnat hima nongwa mautamur soyong lingdo ship lingba userdar bat secretary ka shnat kilap ha jingtho shoba shemborlang rinja chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba untuk kelar persya ya ka jingwan thombor yek jaka jong ka shnat da ka Assam Forest hinrei kam shemlodon satya ka nu ka jingshim kia. Ha ka jing tho ka shnat klapen pau ba wat ya ka lum jing te ba ai sha ka United Christian Forum lani UCF ha lait lum nongwa rani area hinrei tangshi sngi ka Assam Forest kalawang no ya ka signboard klem da ken snap ya ka bor sinshar ka hima nalor ka tay loong ba ka Assam Forest kalawan shna ya ka office trikam hashnong mautamur ka forest camp border post ha narling bat ban keni ru ya ka madan football ha shru bat pen kala kerteng da kumwai pan. Haba keren cikila pathai kubor nakal yang ki riu pat ba kathan bat snat himan nongwa mautamur kila penpau ya ka jing sngodu jingkermen halor ka jing bamle AA ka council bat ki bor bari pet ya ka jing syak thambor ki tei ki jaka. Kajaka jongi long kumto bun kibriu ki ong Assam ru umlong Meghalaya ru umlong keren kumta tangba ni sibun ki development ki development ngi yo na Meghalaya bad ngi thebut ru ha Meghalaya bad haga jaka ka bangi song kalong bun ki ban bantut haga porbangi tre project kum ki tawar ka bamansua ngi layo solar tower project na Meghalaya tangba haga jaka ba ladepti daga GSB bansna ka to ka tower te ka ki Assam Forest ki ban khangno ya ka to ka project te ka ki kot kisla ki aina ka jirang tangba ki usim jirang kimla ere te la sangai kumto ngim yo shu ka to project te lada kiwe ki project ro lada kichna kalaban wan hi lada ki project ki bakham he lada ngiyo na Meghalaya kalaban wan pan kulmar hi ya ki forest Assam te mantaro ni yo kawe ka project ka ba long ka ba yo na ka digital library na blok jirang te ni la kandu ya i usim soyong ubapik bakni ya ka himanongwa mautumur tengelasnyo kemen namar mai ila pen ya ki kot kislak babyang badru lakular ro hagano ka hakino kino kiching ka ba pila kendo ngin yarap pat ngin yarap kila kular kumta te giru isnyo kemen pala ngiru isnyo kemen te namar kata ngiwan kendo ban yakren ban yapenbe ban panyo lem ka kikot kisla ka babyang kajaka ka bangi ni song san hakisi ki bansawan te kajaka ka area ka bangi song ni sa gade kat kum ka jingpen kikot kisla jong ka jong usim so jong nilayo nilayo te la don lu di kikot kisla tingiru kermen baki kin yarab hi ba ke ngila ban sungsu ban ngila ban sungsan ke sing ban sawan te hagane kapor ngakwa ban karpat ru ya ka sarkar te ke ba kin yarab lam hana ba kine ki jing ba kin yo sukses hakajaka jongi kidon sibun ki kisnong ke khambun de kisnong mikir kum kasnong amring kasnong narling kasnong umsalani atau kade kasnong garo nang ta dumu paham jaluk paham nang ta ulubari garo pharim garo phanga thamai kantem nomali nang ta sadeka bothar kane kade kasnong rabha tang spoying bat sakawe paham jula toru kasnong karbi kine kisnong baro kaju kajing te ni karmen ba kising ki basawan nin poi da kajing kemen ni karmen ka school
Ambring Presbyterian LP School kabasdang nadu arjar khandai te manta hadu mantaro kaya kumto he kaying plang kum kaying temporary kimla pansna kaying kababa namarba hapo kaneka school ka ai na ka presbytery manar namala yakran akum ti lapan be ba kinsna no kaying kaba khamba kum ka building te layakren hang toro namar hadu mantaro kimla pansna namar yole se kato ka banga ong mene kum ka tawar ka ba lapan thut kito ki forest kala wan longkumta na kata hadu mantaro kimla pansna te sakawe manta danggon sakawe kato ka BOP office basna po osnong narling katoro kane gade kamde ga jaka kat kum ka kot kasla bangi niyo na sim so yong bangi la UI markmat ta khmat de jong UI de ki government Assam ki wansna ka to ka BOP office border outpost te ngila ajing tip sa sim so yong te mantaro gidang yatre hi te kabha ba kin pan sange no namar ba kan khanang ba kan bek kahima ngiru increment te ni kinong snong ki badon chito baro ni kwa bansong hapo Meghalaya namar hapo Meghalaya kade ni don kum kirabha ki karbi ki karo ki boro ki tribal baro omdei ka bangi sun omdei ka bangi isi de sipara ni trelang nia ilang nia bhalang nia khanalang ta takeng ni kermen ba kinyo kine ki snong ka bang ala pan pau ngala kren mene ngala pan pau mene baro kin don bat ki kwa bandon bat Meghalaya kaneng kwa Ketika BOP forest kumno to Assam wansna to kata. kato ka ba ngim yangi kim ajing tho ere kim pantip ere tang yu i tang kato ka kam te ka news ka pao te ha garop ha gawe bat ha narling gawe ki kin wansna no kato ka BOP office ka news ka pao gumto hadin lai saus ni te ka kam ka yu i sundan ka kalawan sna ngi pun kicing marba kedau kalong ba di Forest Assam kiban penbit yang kage projek kebaya na Meghalaya kimsya re bensna kum katawar menela mention wenang member nasional jungi te house name arjaran pola dangam bakla te kiban sna ya katawar te hadin ya jintip ya ki forest te kiban kem ya ki mistri te hadin kila khang sundan na te hadin ngila phimkol ya EMDC na jirang konstitusi Henry empat sim jing kendai era kata-kata ngi lasnyo si hadu kata-kata dah duk mentah la pending ini tawar dah kabar buat kan sepang ke school dah ke school mentah arjar lasnya ke school arjar kendai dah ke tolong ke Jakarta temporary dah ke Jakarta permanent ngelada pik ya ke Jakarta dah kadau ba kalong dadangin snaya ke Jakarta permanent kemudian habra GSB hati penmadan dia kata ngidon hi kajing sngo kia ba lada nginte ngin snaya kajing school ka ba khamha kiban penbit be kiban pentut be ya ki foresta kata ni pen empat rekam ya ka school dan ngidang ya ka school temporary menta dan akal yang sarkar kwa dan bu ya kecing kapat no da kumban peglam ya ke strong ba ya agak tanjungi kaput abordan besar
The kasrok ro kepat biang the root condition also very problem. During the sickness and suffering time, we are carry not vehicle cannot run. That's why we have much very problem. Ke school mentat ke school temporary need care si te mentat ke school kelajat na te mentat dan kam ban repairing. Te ka phone repairing ro 4 ya orang. Karena kadang ka sarkar buat ban ajim tip mah buat ban to application ban start ke school ban ai ban grand ke school building ta ke forestar kentam ke forestar mah meeting mar ba ki ban le da kapor ban beang ke school ni kata tang na kasnong jungi nimla dah kata ni kerpat ke sarkar ane district council ane DC ni kerpat dan menyerap dan Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.